sengana kukima cho ito weekend nukuona kunena ni ebinda niyonde we katika relationship iyo makanyekana ni relationship ya mutwano iyo makanyekana ni relationship ino ya kawaida ita involved muno relationship yonda nienda transparency either wendete bandu weta nye mwela niendete bana no kwatia kana either wena mundu either wena mukuta ntila simoka weta sionda lakini particular time umanyike wale akuyani wakatika relationship nduke kale katika relationship nisebe angime kumbia mwela tendo ya mutwano yuni wisibe bandu nyene pikite okethia ni kulia ni boja mwendo wa kwathi umwenda Mungu nyene nisibe yumusi abikie sia muthembosu lakini kila kintu chonde mumelele umutabie palapate ulika ni boba likana at least betwano yitu misi yitu ona ndo situ sia kawaida sia ile lakini nini dhanizi nye paindu itathokoana wa zikala ndo ila si kalamu na muno nila idhokwa muthokwana nondo mwathokwana na mwamanda amicable solution of course ndo isu ya ile kukwata bina pio yani itha ile tamote weka tamote wa ngithwa itha ithiana tamote wa ngithwa itha ithia tamote wa ngithwa Baido kwesela kameme nikawasio mukamba wa ugo lilikana ni Mbaitu FM masito makwanita wamwela nini wa town saa 10 meongana na nyanya isani yake ile tuitha tuinena ni ya munombe tuitha tuinena ni ya munombe juluwa ni ata toilete kwa ili ya metwano ituna niwuo kana kulea kumelea nila na kulea kunena malopi binyeto neki yato nikuwa kumweko tumite misi yitu na metwano jitu they go to the drain and tupate dhabe umonje right either wedela na we stand by nondo ningu nengelele mwanya unenda ni naitu kawaida kwa simu nondo wa mwedhukesi ya we mundu wa muhimu kabisa ndini wa mitambo ya Mbaitu FM nituko value itani cho kitu mitu isikana ando maito ni motha yuwitu na kana kamwene keta wakaketeka oikolwa to nikithuma cha ng'ombe ya kulilikana nikamemeka wasio mukamba uo niende na kusisa SMS yenyu ile moto metakwa ile kenda ile 5